At kulang ay pa-review ta, kurang ti time tayo. Pero, ti message sa ta, kaduan, fellowship, churches, resurrection, ta Easter Sunday. Mo yun ti Easter Sunday. Easter Sunday, so that day, Domingo nga nag-ungaran ni Jesus. Amen. Natay di Friday. Na itanam. So nga natay di Saturday. Ini Sunday, nagungar. Nya ita aramidam no nagungar. Celebrate ka. Celebration. Kang agdindiday. Ken oray dagijay. Oray pa yung Black Saturday. Nga kunan tinaduma, Black Saturday kano day. Di ko na dito Friday. Good Friday. Apa nga good ko ti nga natay. And ano iti question dito eh? May isang question. Ada dagay dengdengan tayong may bagbagang. Nga ni Jesus, natay after 3 days. Agungar. Question ko ba na di ka bubornagin ko. And then, in settle ko iti pamatik, that's not true. Haan nga after 3 days and 3 nights, ket nagungar. Totalan nyo. Friday nga natay, ti alas 3. Nagungar ti parbangon ti Domingo. Kitaan nyo ha? After 3 days ba yun? After 3 nights? Awan pa 3 nights. Friday, Saturday lang, ti nights. Oh. Eh di kayo nga kwa, nabayag kayo nga makita church. Haan nga after 3 days and 3 nights. Iti duwa nga magkita yung the Bible on the 3rd day. On the 3rd day, dahil nga nag-resurrect. Dahil may isang lumablaban nga scripture. Dumamat after 3 days and 3 nights. So, duwa day. So, anya biliban nyo? After 3 days and 3 nights? Santo nagungar, no, on the 3rd day. Dahil kanya, on the 3rd day. Tanatay di Friday, 1. Friday, agbilang ka, 1. Saturday, 2. Parbangon, di Sunday, nagungaran. So, maikatlo nga daw. So, nga isuti, scripture tida dumaday. Pero Ilocano Good News Translation, after 3 days and 3 nights. Tagijay. Tida dumamat nga verse, on the 3rd day. Tida duma, kas, kinijunas, nga 3 days and 3 nights na, ijay, giant fish, or balyena, nga in-translate, ti Ilocano. Pating. Now, dagiti translator, no, minsan ti ayan na di ay. So, na tayan ti error. Ano nga babaling agkukontra ti Bible. Amen? So, tiada kanyak on the 3rd day. That's my faith or my belief. Ang kuha mo kada kayo. Amen? Ngamba sa totalan nyo kurang. Natay ti Friday, 3 o'clock. Hey! Church! Amen! Very important ito kasi once, makita ti message na niyay,
wrong even your believing. And then no wrong ti believing mo, wrong ba ti biyag mo? Sigurado ka. Basta wrong ti binilib mo, wrong mo ti biyag mo. Wala ta sa balit patpatyo mo eh. Ngam na usto de binilib mo, usto ti biyag mo. Hallelujah. So ti kuha tayo di YouTube. Bis nga makatultulong tayo kanina tao nga kadwa tayo. Gapo ka di teaching, ado ti naisimpa ti teaching na, ado ti naagasan, ado iti na encourage, so nga tata, subaybayan na ito'y message. Woo! Hallelujah! Okay na. And then, okay. Iti message si Friday, kadwan, 7 last words of Christ on the cross. Namahan ko maitid amin lagi ito'y kada kayo, awan tidugunay. Pakairamanan jay it is finished. Muya do ti it is finished ni Jesus. Ijay cross. Tinaduma kung nada 16 ti it is finished ni Jesus. 16. Sin, death, power of the devil, binilang lang akas dyan. Sickness and diseases, so 16, di binilang lang. Okay. 7 last words. So nga nagiday denomination, religion, that is celebrated Friday. Okay. Next, Saturday, the message, the Black Saturday day ay, di dapat ka message siya, His burial, His death, His burial, and His visitation. Ijay visitation in Hades, hell. Sige, ted ko lang day, tayo studyin nyo. Tadi pa panak resurrection. The message si Black Saturday, tananatay ni Jesus na itatanam, His death, His burial, and His visitation in hell. Idi ni Saturday nga natay, the spirit na napan iti impierno. Jay soul na. Nawatan niyo. Hallelujah. Nya ngay minisyon na idinatay. Kita nyo dinatay, ijay cross na itanam, intanam na the old life. So that the intanam na the water baptism. Old life, sinful nature, intanam ni Jesus. Jay daan nga kinataom, agraman, jay tinawid na nga sin, curse, amin, nga daan, nga biyag mo. So nga, naitanam, idi Saturday. And then, ti kararwana na pan ijay, Hades. Ti talaga kami nga, kuha na day, ti Hades, world of the dead. Ti impierno, kuma, suda jay umayito, numarunaw ti heaven and earth. Di ako mati maawagan ti hell. Pero tata, mas usar kami na jay, Hades, hell. Pero no iornos tayo, Hades ti ada tata. Dadya yan ti kararwa nga hanpay nga lagungar ti bagi. Haan nga na save. Dadya Hades,
Adda ti kulungan ni Jay. Kulungan ni Satanas. Nga nangikulungan na kadagiti spirits, dagiti disobey kininuwa. Kita yun yan. Amen. So kaya Acts chapter 2, verse 26 to 31, minisyon ni Jesus ang kulong ni Satan. That's the reason, no apay, nagistay ni Moses, makiinagaw ni Satanas. Takayat na nga ikulong ni Moses. Tanga nakasangpot yung promised land. So makininagaw yung angel. Pero kung nanda angel, review kung nakati apo. Tani Moses na isalakan. Ure hanga nakadanon yung promised land. Physically. Kita nyo, umagaw ni Satan eh. Iti, aday the Bible, agin inagaw na yung bangkay ni Moses. But I don't believe nga di bangkay nga talaga't pakininagawan ni Satan. Pangipanana ko ma. Di pakininagawan na, jay kararua. Kaya't nang ikulong. Iso nga, jay nung adamat matay, nga kadwa. Ada duwa, nga agin inagaw. Ada taban mang sundo. So, dito hospital, naurnong na dito. Tamuda nga ijay te adut masundo. So, nga naging didaduma, karkaro na ICU, ay, ada idayan. O, di ba, ni Sister Faustina, na-experience na nila, doon yung parparang, nga nagkapapangit nga. Taan gamot nga angel. So ako na Sister Faustina, eruar dak ditoy. Adot mang sundo eh. Ngamduwa. So kailangan, amuyo ko man, timang sundo ka na kayo. If you have the life of Christ, angel of God to mind. Hallelujah! Nga makita yun dyan. Iso nga, kitaan nyo day angel nga mag-asikaso kini Moses, rebuke na kati apo. Apay hana nga na-rebuke in Jesus' name. Awan ka na kita anghel. Tinaitidana na dyan nga in Jesus' name. Sa tinakaitidan, ti authority na tayo. Nga believer tata. Palakpak kini Jesus. So, makita yun dyan. So nga, timinisyon ni Jesus, ide impyerno, may isa na dyan na ikulong-kulong. Tapan nawarwaran isuda. So nga doon, inkuyog na nga nagungar, ken patay di nagungar. Nagparaparang day city. Oh, hallelujah. Amen. Sige, let's read. Therefore, my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest in hope. Tuloy. Because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. Oh, kita nyo ha? Sige, tuloy. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarchs of David died in Nazareth, and his son is here to be saved. Ni David ay. Pati bangkay na, dapat lang. Sino kayo dito? Nahaan nga nag-decay. Okay, tuloy. But he was prophet, and he had God promised him on oath that he would raise one of his descendants on his throne. Oh, sino rin nga descendant? Ni Jesus. So, ituloy tayo, dahita ni Jesus ti matuktukoy.
Ngahaan nga nagrupsa de bangkay na. Ijay tanam. Ken saan nga kaya ti patay wano impyerno nga kinontrol. Ito tinangyari di Black Saturday. So nga nyo nga ibagang madmadi di Black Saturday. Ada mission ni Jesus ijay. Intanom na di old nature tayo, napanpay di impyerno. Nga nagrupsa. Hanmat nga na-control ti impyerno, iso nga nakarwar. Ngami dyan napanawinarwaran na dyan book ni Peter, chapter 3, verse 19. Okay, sige, basahan tayo man. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Oh, yan. So, makita yun. Di mission na nagsuki-suki di time ni Noah. Napan ba ka talaga din, Piro? Yes. May sapay nga mission na dyan, apan naalan dyan susi. Ta inagaw ni Satanas. Di susi, di authority tayo, nga tattao dito yung earth, inagaw ni Satanas kiniadan. So, dito'y Jesus, apan na sinubli. Apan na inala, tapno na tayo, ti pangtedana ti susi. So, I give you the keys of the kingdom, kunanan. Hallelujah. Amen. So nga naabak ni Satan. Inabak ni Jesus. Nabasaan tayo. Revelation. Chapter 1, verse 8 and verse 18. Sige, tanay, kurang ti time tayo di resurrectionan. Ang kailangan erugi kidjay. Sige. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come. Okay. Ni Jesus yan. Verse 18. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and hell. Oh. So, inala na. Day susi. So, nga kaya na nga i-close ti impyerno. Kaya na nga i-open. So, nga no si ka nga born again, i-close na. Taha ang kamapan. Dagidayhaan nga bang receive ka niya na, i-open na. He has that authority. Adati right na nga haan nga mangipan iti tao jay. Adamot right na nga may pisok. So ano mang judge kas jay. Amen. Gam, kita nyo ti may sa mission na. Kat jay susi. Panaalan. And then number 3. Kaya narami na iti Black Saturday. Na torture iso na iti hell. Nga kas kinidjuna, nga na-torture, ijay tiyan, ti balyena. Huge fish. Kung ano ijay duma, big fish. Amen. Hallelujah. So ano Jesus, na-torture mat ijay. Gada jay ti talo, nga kadaklan nga mission na ijay. Apan matorture, tabayada natin impyerno for us. Tanuhaan na nga panbayadan, sakat mang bayad. So nga mapan kay jay. Tinadumahan na believe. Kada ito yung minsay ko na da. Away ni Pastor Romy, nangalala nga na, napan man ni Jesus nga na-torture di impyerno, kat ni Jesus kat righteous. Nalipatan nyo the 5-7 last words ni Jesus in the cross.
Ako na, my God, why hast thou forsaken me? Apay nga dadadya nga saon ni Jesus, iti cross. Apay nga binaybayan ti Ama, because of our sins. Inbaklay na aming nga basol tayo. Isu nga isunat na pan di impyerno, because of our sins. Righteous isuna, ngam isunat na ngala, ti amin nga basol tayo. Isu nga gapo jay basol tayo, napan ni jay hell, na torture isu na iday. But in overcome na ti hell for us. Isu ano believe kay iday. Di ka nga ma-forgive. Di ka ma-save. Di in-workout na. So, panay nga din workout ni Jesus. Nuhaan nga na tayo isuna. Ayan na tilaing mo. Anak ako nga, kita nyo dyan rupak nakaisan. Nuhaan nga lapan ni impyerno, nga na-torture iday. Ayan na pagbayad mo. Uray di adal ka dito, lubong uray milyonaryo ka. Tingnan ro di ibaga-bagami ka na tayo. Nga banagmet, nga kasaksakit, ka nagitilan, duman. Nga padasang nga analyzen. Nga kasbari nga kanya, kukwak ti Pilipinas, for example. And then, for example, naadal ko amin nga adal. For example, may sak nga attorney, may sak nga doktor, ado ti in graduar ko. And then, hanga na tayo ni Diaz E.J. Cross. Hanga na pa ni impyerno nga nang bayad ti impyerno for me. Kayak bang isalakan ti sarili? Zero. So, anya taramidak. Kailangan nag-humble kini Jesus. And then receive Him as my Lord and my Savior. So nga daw kayong umay dito eh. Dahil baga-bagami nga, true humility. So nga bagbaka dyan laing yu ti English, ti mangisalakan kala kayo. You can use that to communicate with people. Amen. Pero when it comes, then work out ni Jesus, you are nothing. Nuhanay narami diyan. So malagip ko na Pastor Tune at Chuan, di binmak nang, o na kano pa papananang at church, kaya't na nga i-control the church. Tabak nang. O pan ejay, nuhanda nga dagdag, ag-suggest nga suggest, sunat ikas labus, tabak nang, isunat supporter. Pero na-realize na, ngahan nga isunat ti pastor. Apay ngahan mo anuran ti pastor, nga inangitalkan ni Apo Diyos. Kung na daggan nyo kanila day, no read, no write, nga isunat titikas lang makabasa. Sa isunat ititikin amuin day. So nga na inyagda ka dito ni Apo Diyos, may isa ka professional, may isa kang millionaire. Saranda ka ni Apo Diyos to support, to contribute, dadyay addaking ka. But you need to honor lata de pastor because ni Lord tinangisaad. So nga kanayon ko'y bagbaga. Uray sino ka dito lubong nuhangan apan ni Diaz si Impierno sikat mapan. But praise God nga napan na torture for us. Tapnohaan tayon nga mapan. Agpalangit tayo. Thank God! Salamat kini Jesus. Nagijay nga kanayon, timid-meditate ko in my life. I am nothing. No, saan ka lang nga natay, jay cross. No, nga jay daram nga naibuyat. Awan pagbayad ko, tibasol ko. So thank you, Jesus, for what you have done.
No, ang kadapan di impyerno, sakti mapan. But thank you, Jesus, nasikat na pan. So, ang pagpanakal ko nga pulos, even my preaching, ipipreach ko lang di naramid mo. Han nga sakti ng aramid dyan nga istorya. In reveal mo kanyak tapno i-preach ko. And thank God for that revelation. Amen. Hallelujah. So nga da kayo, anak ka against manan ti professional. Mayat nga professional kayo, mayat nga mo tag English. But use it in a proper way. Amen. Usaran nyo matadya umno. Ano nga ingilingdisan dya babakat? Ada mo di babakat nga nalaing English, pero ano ti kakailyan tayo nga zero piman na namawatan. Kat tumapang kayo matijay ayan daakit. Agsao kayo di maawatan ta I believe nga ni Jesus. Kas day to ugali na. And even in the church. Ano dito kagudwa siguro ti hanga makaawat ti English. E di no pa English-lisak dito katrong grammar pa lang. Tinangalkaro, pati professional, may tipkol. Now, so saraklata di umno, ngamok. Ngamti message ko magaminti ng ganyo. Ang kayo mabay ito yung gadal ti English. Tayo man diyan ni Pastor Rumi, gadal tayo ti pronunciation. Awan na ay di eskwilaan ka nga mapan, kini Webster ka nga mapan. Amen! No siyak ti umayam, minsahi about Christing kasalutsudan. Woo! Pagam di kaway mo, nawatam di ay. Tada ito di mang change ti life mo. Samo sarende English mo with power. O sarende kwartam with wisdom. So, di bagbakla ito, uray ni Brother Chester ini. Mabasit tiro pa na. Ngam ipapilit ko lata. Di may sa pinmanawon. Tawa kagurgura ni pastor ti professional. Anya nga kagurgura. Mystic man ang interpretation mo. Amen. Ada tagdengdengag ngay, sabali pa nagdengdengag da. Tay sinful nature nga lapayag samot ang nakugit. Di bagbag, kita nyo, numaawatan nyo na Denggan nyo di bagbag, kanya. Uray baknang ka, okay. Uray di adal ka. Hanga na pa ni Jesus si Dienbierno nga ng bayad, ang kalata maligtas. Awan sir-serbi na dyan, when it comes, iti impyerno ti pagtutungtungan. Amen, doon man, uming di English ka, mapangkalata di impyerno. Because, that's my point. And then uming di English ka, di mo na i-deliver. Kunuhan mo na ipakaawat kitli. The message. It is sayang. Oh my. Now. Itata, dadya ba against ba dadya ti English? Di bagbagak? No. Because narumarka kat ada Amerikano, come on! Apply. Ada professional nga kaduam, so katungtungtong mo, then come on! Iruwar mo na ginay scientific kas ka na. Na duma-duma nga. Pati English. Pati origin ti word. Sige, iluwar mo. Hallelujah. That's the time for you to exercise your English.
Amen. Nga agaasam na ganyan na duma, nagdengag niya magbagak, hindi napalpalabas. Awan ni Pastor Romy. Kontra ti English. Anda nga kontra. Kat po professional mat, nagito'y kakadwa. Ag English na nagito'y, magbagak tupay. Adan tupay English, Tagalog yung bagyo, awan mat ngurti mapan. Napanat. Pinados ko, nagtagalog. English. Zero Ilocano. Kat apay ngay, nga awan ti umay. Basi. Di mo lang kakadwak nga kinuyog ko. Di nalawag nga hanga na dyan, kitaan tayo. Now, ito nagdengag kayo the message. The message na ti receive you. Amen. Kaya ito ba tag-change? Napanay Jesus ijay hell. Binayanan natin biyerno. For us. So, agpalangit tayon. Amen. Langit ti papanan tayo. Ken uray no, hantayo agpalangit, jay langit ti bumaba. Barbaro barang nga ngay. Kita nyo kastoy, numatay ti tao, nakararwa, agpalangit. Mapandi paradise. Amen. No rapture, jay marapture nga asawa ni Jesus nga church, mapanday jay mansion ni Ama ijay heaven. So na di maka-experience. But after na niya bumaba na dito no second coming. Makibaba tayo dito tain tayo agrain. Ti 1,000 years. And then after 1,000 years, jay heaven ti bumaba. Jay New Jerusalem ti bumaba. Marunaw na ito'y earth, nga na ito yan sumoblat na jay in-engineer ni Jesus. Kasyay, iso nga natayo ti baban, but one day, jay heaven ti umay. Apay na gina nga preaching tayo, kalan makita yung ti mangyari in the future. Tahaan nga dyan na palabas yun ti. Paano manunutan nyo? Panunutan nyo matay future? Ang nga din nakasaktan nyo din na palabas. Mo yung mamisan mayat nga masaktan tayo tapno. Ada pang i-applyan tayo the love of God. Taan mo may exercise ti love no. Panay mayat, amin. Hallelujah. Sungod nga ko na Pastor Romy. Maditi-teaching mo, prosperity. Diba, dati napanglaw dito'y lubong, hanga mapukaw, tinapanglaw. Wala, hanga mapukaw, tapos na pang exercise ang tayo, tigibing. So, na-exercise tayo, tigibing. Hindi bumaknang. Ay, ano awatan, dagijay, apay nga dadagijay. So, kung na, masya kayo din na panglaw. Nagidi balo. Di yan. Ano pang exercise ang tayo? The giving. Tati pang exercise ang tayo? The giving. The church. Nagiday usaran na apo Diyos. Nga may sa iday Biblia, nagidi na papanglaw.
Idi bumaknang da. Amen. Amen. Nagidjay kat. So, nagdungag kayo ti mensahe, lalaingan nyo, tagdungag. Okay, mapantayon, resurrection. Nag-resurrect ba ka talaga ni Jesus? Apo. Kailangan mo't kami nga ikwak na ito. Ang mabaling nga i-stop ko. Ang kuha na ito yung resurrection. Sige, the resurrection, no pa yado dito yung Bible, the chapter, the resurrection, 1 Corinthians chapter 15. Dito yung nga mabasa ti kaaduan nga explanation ti resurrection. Amen. Nga madua. So, sige, start. Chapter 15, verse 1. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and which you shall be able to stand. Nya di gospel, resurrection ti maysa. Sige. 2. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you are weak in vain. So, hanto yung bareng-barengan ti gospel. An nga kamamati nga bareng-bareng. Kailangan nga i-keep mo. Keep in memory. Okay. Verse 3. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Natay. And then, That he was buried. oh, Black Saturday. Oh. That he was raised on the third day, according to the Scriptures. Oh, nag-resurrect. Kaano after 3 days? On the third day. Amen. Amen. So nga rong kayo, magbagayo after 3 days. Kurang nga ron, Friday, Saturday, Sunday. Apay, mutag bilang. Okay. Sige na. Verse 5. And that he appeared to Cephas, and then to the 12. Okay, kita nyo, nisipas ni Peter. Nagpakita. Idinagungar, nagpakita. 40 days ngamin nga nagyan pa lang dito yung earth. Iso na dyan tigapon ay celebrate. Tinaduma ti 40 days. Diyan minatay da, tatikunada, diyan minatay da, pa lang dito iti 40 days. But di bagbagan ti Bible, ni Jesus nagungar ti body. Diyan minatay mo, haan. Amoyumat numatay ti tao, sundoon da nga lagos. Sundoon da di kalarwana. Saan nga agyan dito iti 40 days? Listen! Ni Jesus nagyan dito iti 40 days, tanagunga risuna ti body. So nga, one day, agisil celebrate ka niyay. Ti 40 days, awan ti kastang akuman. So nga, ag-celebrate ka, no, ag-celebrate ka. Han. It's up to you. Ag-Thanksgiving ka, no, kayat mo. Even after 3 days. 10 days. 9 days. 1 year. Adakin ka nga mawantag birthday nga natayon. Nga mado na giday nga ululay nga tinawtawid tayo. So nga ngam no alam ti life of Christ, awan gayam na giday nga talaga. Ngam, no saran nyo na giday, para evangelize kayo, sige. Tahan mo't manon nga dakas. Ang adakas, no dati nalay. Mas maragan, after 3 months, agpartika ti talo nga baboy nga dadakkel ta 3 months. Edi mayat lata. Amen. Hallelujah.
So, na tayo pa tinadunga man, apay dati ka sa, pati kay Christmas. Apay Christmas kayo mga pastor. Katun. Yung man, nag-Christmas kami ti January. So, what is that to you? Amen. Tani Jesus ka Christmas may everyday. Eh di oray celebrate me ti December. What is that to you? Usaran mi di dyan nga evangelize. Arabahaya rabase. Day ni Jesus. Every day. At effective. Di naramid na. Hallelujah. Hallelujah. Okay, tuloy. Oh, nag-appear di more than 500. Amen. At once, namingsan. O, gasam na ita. Nyabay. Ni, ada palang ije time da, tatakot awan da mo tunan na. Talaga natay dan amin da gijay. Sige, tuloy. Verse 7. Oh, nagparangpay kini James. Aman kin kaligidi amin nga apostles. So kasano nga hanapi man na isibat ibiyag layjay. My point is isu nga permi dagitoy nga apostle nga oray na persecute da, oray niya nagnaan da handa nga give up because amuda nga usto nga talaga ni Jesus. Ni Jesus nga talaga, ti Jesus. Apay itay-tayala mo tayo, ti biyag na no handa nga na experience nga talaga na gito'y. Gaputa mo da nga natay, kat bigla na lang nga nakita namanan, nakasauda manan, iso nga uray matay da, handa nga give up, agpay so na duminsangay mi. Natayo kat, minsan na uyaw ka lang, awanan Jesus mo. Tinaduman, na-rebuke lang, awanan. Dagitoy, alangan nga rebuke, tengedan, ti delikado. Natanatay na. Ni Jan lang, ti handang nga kaya nga pinatay. Taura ikargada di agburburek nga danom, kat haan nga maluto. Puuran da, hanga mapuuran. Tagbatan tadli sword, haan lang nga tumalab. Because iso na the beloved ni Jesus. So nga mo yung beloved no sika di may ayat. Sus na iduma ka. Oh, kita nyo manan. Di ba awan idumduman ni Jesus? Parihas si ayat na kanatayo. Apay nga the beloved? Oh. Di ba parehas sa ayat na kanatayo? Ngam apay nga yung naidumduman ni Jan. Mas may ayat. Kasano ti kasana rin Di may ayat. Ito'y dyan naasidig mo lang kini Jesus. Tada ito'y nga disciple, so ti pasanggi-sanggir kini Jesus. Amen. Isu nga, no, sika, dadjay, naasilig kini Apo Diyos. Sika, dadjay pagpluan, the more love of God. Uray parehas ti ayat na. Ngam dadjay adayo kini Apo Diyos, basit ti agpo-flow. Sumalanga ti makarik na mulaang day asidag. Hahay! So nga masidag kayo ngamin. Kanya na. Amen! Nag-resurrect ba nga talaga ni Jesus? Yes! Hallelujah! Nakita lang the apostle. So nga believe na iti message na.
So kada tayo believe tayo mat kumaya gospel tayo. Haan tayo pinanpanday da ito yung istorya. Talaga nga nangyari ni Jesus the witness. Holy Spirit, angels, winitnessan lagi di apostle. Amen. Kat witnessan mo lang ni Jesus nga tunay nga si bibiyag. So na i-preach tayo nga si bibiyag, panaknakana mo lang dahi. Hallelujah, tuloy. Nag-appear mo kay ni Paul. Nakaslanay anak tihan nga chimpo. So, makita yung. Nga nag-appear mo kay ni Paul. Idedalan ni Damascus. Amen. Iso nga ni Paul, permimot. Di pa ng witness na kay ni Jesus. Hallelujah. Ta nakita dahil di nag-resurrect. May isang purpose. Mapay nga nabati, iso na pa lang dito di 40 days. Tapno, agparang. I-prove na nga nag-resurrect. Hallelujah! Yes! Ngam day minatayo, awan, ti-prove na. Wan ata, dinatay mo tanang kaning, kabot-butang mat. Nulukata na mo titawa, tumangkin kayo. Hindi, alaan-langan ni Apo Diyos. Amen. Tano agbati pa di kararwana dito, baka ada maunat ka sumaron. No? No talagang ada to, adumatay nga sumaron. No? Why? Tumangken da ti butbuteng da. Karo di asawa na. Kita nyo di si bibiyag, kaidada. Ngam dinatay kabuteng na matanan. Dapat ko man ada ngagluklukat ti wakat sige sumrek ka. Wala na ko. Kaya po, anak-anak turturog. In my na Uncle Leo de Rabia. Katagpasalamat ka ba tayo, may? Di ba, ayatom? Ibaga man nga, umay manan. Amen. So, nga nilukulog ko na tayo ni Satanas sa dyan. Hanga iso na de, tapay nga kabutbutang. Amen. Amen. Tanong matay di tao, escortan ng the angel. Ngam ni Jesus nagparang. Hallelujah! Sige, tuloy tayo. O persecutor, pero pinili ni Apo Diyos. Kasla kanyak. Persecutor ak, tiba pastor. Ipipintikos kas ka na. Basta born again. Ako kay kayat. Ure na lang hamunok isuda jay stage. Iman. Salamat na born again. Hallelujah. So ngayon din na born again ako na nagipapastor. Kung namin nuhang ka ma-born again. Tadya nga rot. Ni Undertaker nga Kasla kukwante demonyo nung itkitamon. So na palang ba't tinaborn again? Okay, amen. So praise God. Thank God for His grace and mercy. Hallelujah. Verse 10. Yes, I am what I am by the grace. So, agapoy the grace, grasya, ngayon, work out ni Jesus, nagbalin tayo, dyan nagbalinan tayo.
So, awan pagpanakal tayo jay. No nagagat tayo man nga pa nag-preach, ni Jesus silang ipagagat. Nagagat ka ng trabaho, ni Jesus. Nalaing ka man, ni Jesus. Amen, ni Jesus lata amin. Iti napakumbaba, ti matang ti Diyos. And then kita ang ti kakadwam, nga adamat laing da, nga awankin ka. Ano ako nang amum amin? Amen. Oh, iso ako na nagbanlugak kaysa lagita nga apostolyo. Pero saan nga siya? Nga talaga di jay, no dikit di jay grasya ni Apo Diyos nga na kanya. Kasi kumamot, tikas sa tayo. Amen. Okay na. I-end ko yung verse 11 and 12. Tuloy. Okay, so sino man dagitay basta in preach da, then work out ni Jesus, at praise God lata. Importante, noon niya ti binilib tayo. Amen? So nga kanyak, ipipriak mo't nagdi kakadwa. Ipipriak na binihin, ipipriak mo't nagdi na mga churches. Nasakit mo ti panunot ko, no madaon day tunay nga mga ipipreach ka ni Jesus. Amen. Pero kailangan nga ni Jesus ti may preach. Jai grace, then work out na. Awan ti na duma message ito Bible, no di lang about Christ. So ti mensahe tayo. Verse 12. No, I don't question dito eh. So, naituloy tayo yun. No, ipipreach me nga ni Jesus nag-resurrect. Kasano nga da kada kayo? May bagbaga. Ngahaan nga nag-resurrect ni Jesus. O, kita nyo, nagiti apostle nga nakakita kini Jesus is preaching the resurrection of Christ. Nga maduti hanga believe ijay. Ora nagiti anti-Christ ata. Anda nga believe, kada ito nga Jesus, nga anak na Jose ni Maria, handa mo't kiti nga anak nga talaga gamin, the Holy Spirit ikinaramid, nga handa nga believe nga iso na ti Christ. So nga dahil kunakti, one world religion, itinto aramidan na, i-deny da ni Jesus nga daytoy. Ibagada nga iso na ti Kristo. Dito anti-Christ haan nga anti-God, anti-Christ. Isu nga haan nga against ti God. Pero ti kontraan na dati Christ, nga ibagbaga tayo nga napandi impyerno, nga nagungar ken patay, nga isunto manen ti umay. So nga ganad kayo ijay. At ti kaskasan na ganyan na limod, nga anti-Christ, ijay preaching dan ijay church. Hanan nga ni Jesus may be-preach. Starting point na ganyan pa lang. So nga doon the church, na tinbalang na ni Jesus. Ngam kada tayo, never, tayo nga ramidan day, taan ni Jesus, nga daytoy iso lang din nagungar ken patay. Iso ti Savior. Nairaman tayo day biyag na, pero haan nga da tayo ni Kristo nga na-crucify. Hallelujah! Hallelujah! Amen! So, nadan nyo dagiti preaching, prophecy, nga haan nga naibatay kini Jesus. Amoy iti tunay nga prophecy, holy men, holy women. Yes. 2 Peter chapter 1, verse 20.
holy men and holy women. Ket the preaching da to encourage, to edify the church. 1 Corinthians chapter 14. So nga ganad kayo kadagidjay. So nga dito medyo na istrikto tayo basit. Karon na nag-prophecy ket nagkurumintado pa lang. Anon nga ni Apo Diyos ita. Nakita yo ba ni Paul nga nag-prophecy kagkugtar? Kugtakugtara na titugaw. Santo ag-prophecy. Nakakita kayo iti kastay demonic diya eh. Amen. So ano na kayo? The holiness. Oh. Sige. Anyone who speaks in tongues edifies himself, but the one who prophesies edifies the church. Oh. Ay, Corinthians, in plus yun. So kita nyo, ti prophecy, mang-edify. Ano ti mang-edify? Mang-papig sa ti church. Hanga mang-gulo. So ano dati prophecy nga mang-gulo, haan nga Holy Spirit. Tati ag-prophesy, dita, to edify the church. Ti ag-tongues to edify himself. Ayaw ko dyan. So nga kailangan makita yo, itikwan ni Peter, holy men and women of God tag-prophesy. So makita mo nga you are holy. Hallelujah. At saan kayo mang disturbo pa lang, kuno handa nga mang disturbo sa nag-prophesy. Nakakita kayo nag-prophesy ni Mary, inapno ti Holy Spirit, ket nagtulid-tulid. Sana ko na, ay, hindi ako dyan. Demonic na gayay. So, we will not allow here. So, nga ilihans mida kayo nga dagos. So, mauawatan nyo, tag-prophesy, malinis. Hallelujah, mabidiscern mat katliyay. Unda kami mat nga, leader nga, karkaw na bayag, amumi mat. Tangs to pa, amumi. No demonic kunuhan. Amen. Amen. Sige, basa. You must understand that no prophecy of Scripture came about. Oh, in private. Kaan nga daday sa sarilim. Ano? Di ag-prophecy. Sige. Tuloy. Oh. For prophecy never had its origin in the human being, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Okay. King James. I-add ko dita, pero inayong kontap no, masungbatan lagi day question. Tinaduma. Sige. For the prophecy may not in old time by the will of man, but holy men of God. Holy men. So, nohan ka nga believe nga you are holy, stop prophesying. You are not qualified to prophesy. Hallelujah. Tag-prophecy, holy men. So nga alam, nakita mo the blood ni Jesus nga you are holy and the Holy Spirit, so nga talaga tikin control ti biyag mo. And then, ti pakakitaan da di isawang mo to edify the church. So nga dito'y sursuro mi di ay. Agpaprapisiak na maminsan. Ada na giday prophecy nga rumrumwar. Arkaro artarkol. Pero,
ang amanggulo, mang-establish ti biyag. Anak kag hurhurimentado, kita nyo. Daytoy ti sao ti Apo. Makasli. Kakita kayo, kakasate arbido ni Isaiah. Ni Paul ni Agabus. Demonic tagajay. So, kas-outan mi tagay. Kasi aduti spirit iti last days nga false prophet. You getting something? So nga di prophet, holy. Kati prophecy na to edify the church. No ag-prophesy na ornos ken natal na. Amen. Naala yun. Kita nyo no, ni Bilhamon ti ag-prophesy. Sin ni Jacob. Kita nyo. Amen. Handa nga kasla agbagtik. Kung nagtiritir nga kasla ulod, kasla mangki. Ang ag-prophesy. Are you getting something? Pagpakitak lang nagyayay tapno da kayo, or warniyan kayo tauray sa dino, di ba panan nyo nga church? Amoyo, the message tayo ngamin ni Jesus. Jay in work out na, na jay the foundation. Antayo suminay dyan, ket rumarto dagiti gift na, nga naurnos. Iti biyag. Palakpak, kanya na. Tumakder tayo, hallelujah. Tumakder tayo, ket padayawan tayo ni Jesus nga nagungar ken pa. Woo! Amen. Gaputa nagungar, nagipagungar ka. Tibiyag mo ta, baro nga biyag. Nasalunat nga biyag. Long life. Amen. Powerful life. Nabindisyonan. Tibiyag mo na tayo nag-resurrect nga life ni Jesus. Accept it. Receive it. Amen. Hallelujah. From the dead. Hallelujah. Hallelujah. Heroes. You rose from the dead.
habang nagpe-play the instruments, i-meditate you ni Jesus kay suti biyagyo nga nag-resurrect ken patay. Anon ka na kayo nagbibiyag iti sarili yo no digit din ni Jesus nagbibiyag ka na tayo. I-apply yun na dyan. Iti amin nga areas iti biyagyo. In your heart, in your soul, in your body, in your business. Kung dati mapagbakarap di business na, don't give up. Don't allow. You have the life of Christ. The blessing of God. Dagiti saksakit. Inabak ni Jesus. Any Friday and Saturday. Nagungarisuna iti new life. Kadadayan ti biyag tayo tata. Healthy life. Awan sakit nan itinagungar. Takinongkar na ti Hades, kinongkar na ti hell, kinongkar na ti devil, kinongkar na ti sickness and diseases for us. Come on, shout. Accept the truth. Nagungar ni Jesus. He is alive. He can touch you. Kaya na kayo kasagitan because He is alive. Mabalinda sa ginan na kayo sa ninumatayan nyo nito'y the Spirit of Christ. Mabalin ng agilihan. Mabalin na kayo kasagitan. Oh, Rabahaya. Come on. Ano the Holy Ghost? Admin minister. Sa ninumatayan nyo. Accept Jesus. Accept Jesus na nag-resurrect. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Let's pray. Father, thank you that I do kapanagungar ni Jesus. Ti biyag mi data, dyan nagungar nga biyag na. Ti biyag mi data, dyan ang conquer iti impierno. Nang conquer iti patay. Nang conquer iti curse. So nga ito nga nag-resurrect nga life. Iso ti tunay nga patyon mi, nga biyag mi. So thank you, Father, nga nabindisyonan, tagalangit, powerful, in Jesus' name, Amen.